nabibonye ntabwo bikwiye ahubwo nawe numva ngo ni umuyobozi yawe ndamweguje ku giti cyanjye Kenisi niba amaze gusaza nabonye n'abana bareba ku mbuga nkoranyambaga batangiye kumurira na ba Jackie n'abandi bose rero njye ntabwo bava Kenisi binakoze ni umwanda nuko ajya avuga ngo ni umwanda nawe ni ugiye ubu ni ubufu mute nyuma yo gutsinda mukaba mutwaye amanota 3 kuri maga kandi munare ubufuma twari kumutsinda yagize ubwoba umugabo agomba kuba umugabo ugatsinda ariko wageze ku rugamba ariko watinya urugamba tumutsinda adahari ku mugani wa yandirimbo ivuga ngo azana amahirwe nk'aya buri munsi tukabatsinda nk'abadahari Kenisi rero mucishijemo ijisho uranago yari umutoza n'ibyishimo abere tunezerewe umutoza wapi binakoze uyu munsi utitabira ngo aza gukinira mu mahoro stade nziza umukuru w'igihugu yatwubakiye nazongeye kuvuga ngo ni umunyamupira Kenisi ni urwego rwe Kenisi araciriritse Kenisi ni umukene turashaka gusangira na Sport amafaranga ntabwo byashoboka turagira ngo tubabwire ko Kenisi araciriritse urwego rwararugaragaje ntanasenyuke rwose banamuhane araduhebye yarahise turamubwira aba hamwe n'abahaji muri Rwanda Premier League baramutoranyije ngo ni umunyamupira ariko ni Kenisi agaragaje urwego ndamubwire nanjye Joachim Wachera uturuka mu karere ka Nyanza mu Butasinda yego ni kate mutuku kuri Kenisi ni kate mutuku Kenisi ndamuhaye jana navuze yuko Zidane ariko ni kate mutuku birangira abanye kate mutuku polisi ndenyikuramo nyira mu bandi murakoze cyane ngewe ndi umufana w'umupira w'amaguru bitandukanye no kuba ndi umureyo ndi n'umwaperi ni umwaperi biragaragara ariko kirazira kikaziririzwa mu Rwanda guterwa forufe muri stade Amahoro kabisa umubyeyi wacu watwubakiye stade ikinirwamo Champions League tubonye Al Hilal tubonye amakipe y'imisozi yose ariko iki ni igisebo ku mupira w'amaguru mu Rwanda guterwa forufe mo hano ku mahoro muri stade Amahoro ivuguru yakagurya irimo vare ndi mu bwa mbere kuva navuka mbonye umusifuzi haboneka igitego akacyanga akajya kuri vare mu Rwanda iwacu bagatera penalty nibwo bwa mbere nari mbibonye nibwo bwa mbere mbibonye none Kenisi nukuvuga ngo ni iterambere iwacu tubonye ridasanzwe none Kenisi muri stade Amahoro ivuguruye imeze gutya wowe uri nk'umuhana wamuhanisha iki
kenisi nimba ari imikino yari isigaye bayimutere forufe yose amanuka mu cya kabiri mu cya gatatu n'icya kabiri ntabwo gihari. muri aperi yaravuze ngo azadutsinda 4 ibyo twamuhereye i Nyamirambo vuba none yigeretseho n'ibindi bitatu ibaye ibitego 7 na afite amakosa ariko muri stade ivuguruye nawe kandi kenisi zikafite ubwenge bwinshi wenda kundusha azi stade Amahoro ikivuze azi icyo perezida yadukoreye yakagombye azi n'uyu mukino n'ikintu wari kumumarira. barakoze cyane ibyo bintu yakoze byari bihagije byo kuza kwitabira match agakina yatsindwa agatsindwa yatsinda agatsinda ariko akagaragara mu ruhando mpuzamahanga. Nawe urahuza n'abareyo? Nanjye urahuza n'abareyo yagombaga kuza gukina niba i Nyamirambo kuva i Nyamirambo za ku Mahoro niwe yategesha abakinnyi be moto igihumbi babazana bagatera match. Gira ikintu wakisabira Haji ndetse na Shema Fabrice. Ngiye nk'umufana wa APR nzi yuko aba bantu uyo Haji uyoboye na Rwanda Premier League na Fabrice uyoboye Ferwafa baza amategeko bakurikiza amategeko baca ubutabera. Ministeri ya Sport muri rusange na Ministeri ya Sport cyane baturebera ku stade yacu umubyeyi yatwubakiye barebe ibintu bigomba kwa hano ntabwo haza imikino y'imyanda haza nk'ikipe z'abagabo nimba ari rero na APR zizemo nimba ari rero n'ibyo ngibyo dukeneye bagiye kwitera forufe bayiteye forufe ni ukuvuga ngo kenisi aradusebeje muri shampiyona y'u Rwanda. Urakoze cyane. Uzi ibintu bibaye urabona ibintu kafi yakoze itanga igikombe muri Maroc bataragikoreye ibi nibyo kenisi akoze muri stade Amahoro neza Senegal itwaye igikombe nyuma y'amezi 2 kuba kijyanye muri Maroc ibyo bibereyemo hano. Urakoze cyane. Yasiri Eradi Muhammad. Urakoze cyane.